Yolo mātua tua. La upu. O mātua sauni mātua whaalongo ai ni tai au mātua tama. Salamo sila sepul maleiwa. La upu la mala maleiwa. Renei tai au lo mātua tua. Whaapitai lo mātua tama. Whaapitai newa no mātua ngopio mātua maua lo mātua tua. Mātua tio mai ai. Mātua te whaalongo ia te oe. Mātua te bibi i matapua ia te oe. Ma whaapitai ia te oe lo mātua tua. Ai meisa lo mātua pia whaalongo e peta lai ia te mātua lo mātua tua. Ngang pa iep so sani mai nei tai au. Tai tō lua mai mātou e mamoli te pe au no mātou atua. Te mātou o malawa no mātou atua ma iei te tono lei pale lei tai au. Ia poi te bi inga ia te oe no mātou atua. Ka tai isu no lo swapo malau tua. Amen. Amen. Spatpati mo tātou worship team lei tai au. Yeah, the earlier tour. Are you happy this morning? Are you happy? Patalo pari se di mana o ta. Hey maloa, go pia o vai atu ya se oil le tai au. Amen. Hallelujah. Yeah. Hele abatu le upole tua mo tātou le nei tai au e mo na mo moli atu whaapitai. Lau sunga whaapengainga pātasepi malwhatua ia soe. E mo te whetpa ia o le sui whaapengainga lango ia e mai so ina mo tō palitua, te akono mo tō palitua. Ia mai se loa tātou mautanga ma le kāresia. Amen. Ia e vi ia i lea tua e leo oe e leo ao. A o lea tua o mafuai nei mautanga. Amen. Ia. Ai abatu la lu pula tua. Fa mole. A papel yelo to lu ai. Fa mole. Aleva ai le mele no foi lo to lu. E se do no fo patas. E se lo pie ngo sa o te lo me le no patas ia sepi masoe. O se pata ita inga le mo tato. Amen. You know what? Le taimini VALAAUINA oe. Amen. I le topi, o le toina, o le tia akono, o le whaipe aulongo lango. Na lua te tūpātasi malo tō lua malua ulima. Amen. A urua atu lei lalo. E wa alua o nofo i o, e nofo le si i, e le whape ngamia ka ko. Amen. A lua le tāwale tua le nofo pātasi. E ngofo ko lua i luma pe alua le tāwale. Pe ngofo tua. Amen. E te le ma whaione a velo tō lua pa nofo tua, e ave o tāwale, e te lua no nofo pātasi luma. Amen. A lua pare pale. E mono ko lua se poku peki luma mai whakasi. Ko polkaka maronga ia poku wa. Lei pa penga mea le tua. O le mange pamole mo. Vai lo tō lua kia ki ngofa au kapa. A lua tu le pole tua. E kango ingi wa ngofa ko ia o le mea le angai pa ia. Pa mo lalo le lo loko. A o ke nge polke lisi ngaka o kapa. E lo tō ko lua. Amen. Ia le tua, ia apa pia le o lotu lotu lua. Ia kakalo, ia sauloko lua la sale le loko. Amen. Ia le tua, ia o tātou lau talwou. Apa i ngai whakalikari ia ngofo e penga oe. Amen. Ia, pia po lotu le tai au a pilo i masunga ia. Ia eti, lau, le ban mahu te Samoa mo. Ia le ua, penau tui mo nei mahtanga mātungo pie. I nei apiapi o mai nei tai au o lo tātou taimi e pape o tātou taimi ngai hui kako pokalame ma ia e o la so soni mali a nganga o le tua le taimi umalga ko launga amen ia vi ia le tua hallelujah tai uma sa o te mata mai mo whalongongo mai i tō sauninga. O sauninga Leuli, i o sauninga Samoa. Nanga yok whakasi o mākou kei mea.
Ia, e umalele ia ko sa nginga paka mako pai mako lo, wa ngai kolu kula. Ia dela paka kana valu o, ia la poi lai ke le lopo lai bi kako e kako po sa nginga nika ia. But it be ia le tua. Amen. Praise the Lord. O se upule na pa malosi e tia mo pa malosi e foi. El matonga benga. But I believe this is the right time. Amen. To share this word in the ecclesia name. Amen. Ia vi le tua. Ole message ole message mo tatou a message foi ia manga le launga na foi launga mai ai launga ole ke launga ya we so launga le launga ya ha a fa pe kau ye foi mo ia vi le tua. Amen. Praise God. Ole pe au fa pe ia nau ma ia FAATAUA lo VALAAUINA. Amen. Ia nau ma ia FAATAUA lo VALAAUINA. Be passionate about your calling in life. Whatever God calls you to be in, to be used in, be passionate about it. Amen. Ia kwa ngau. Ia nau. Ia whaatino tiute. Whaatino le valaau le tua. Ua valaauina ai oe. Amen. A whapea ua ua sa unu tia tō opai tau tusi wha mole pai tau mo tia tō tusi mua. Mo moti mo te om tau poe wha pai po spulu lua sa yo pai upu e spulu mo le onu. Awane ino se tasi i lau tau le lea. A ia whai oe mawhaawa o ye ua whaatua tua i le upu, male a mio, male alofa, male loto, male whaatua tua, male a mio mama. Ia whaasanga il whaitau atu atu spaia, male a popo i atu, male a o atu, se ia owalu atu. Awani e whaatala le le mea alofantu ina atu ia te oe le valoanga, male whae e ato lima o to ina. Ia e mawhauwhau ia mea, ia e whaamasani ai, ina ia i loa ia tangata umalo walu i luma. Ia oe lava ia te oe ato malau e o atu, ia e tu maupe iai, awa a e whaile na mea, e whaolai nai oe ato me ua whaalongolongo ia te oe. Amen. Heupu le dua le tupulum tau po suma tolu sul lima sul maliba pa mole. Ona whaiato i leo Elisaia ia te ia, tango ia le au whana mareu. Ona tango i leo o ia le au whana mau. Ona whaiato leo o ia i le tupo Israelu, ia uulo lima i le au whana. Ona uua i lea i lona lima. Ona whae i le Elisaia i ona lima i lima o le tupu. Ona whaiato leo o ia. Ta tala ia i le wha malama se sae. Ona ta tala i le e ia. Ona whaiato i leo Elisaia whana atu ia. Ona whana atu ai lea o ia. Ona whaiato ai lea o ia. O le uo le o le tanga mai le lii. Ma le uo le whaolaina mai Suria. Aua e te whasia Suria i Afrika. Se ia e whaumatia. Ona whaiato ai lea o ia. Tango iu. Ona tango ai lea o ia. Ona whaiato lea o ia le tupo Israelu. Sasa ia le ele. Ona sasa i lea e ia whaatolu. Ona tu ua ai lea. Ona ita i lea o ia ia te ia. O tangata o lea tua. Ua whape atu ai. Ana e sasa whaalima, pe whaono, po pe nā e te whasia Suria, se ia e whaumati ai, a o le nei, na o le whaatolu, e te whasia ai Suria. Amen. I le lua le tupu le peitauina. Sautanga to le tua whai le tupu, sa ungi le kaua ma Suria. Amen. O na saula le haida le tua alu e pai i le tupu. Amen. Te mea le plan le ko koe paki aku oe. E pai e ke māloa i a Suria. Amen. O na umana le pai tala hatula o tangata le tua i le tupu. I le pai upu ngai, le pai tawina, mai. Pick up the arrows and hit the ground with them. Hit the ground 3 times. And then, kamaroko malua, le kupu. Amen. Ia wasi inunga le au. Ia makaka. You know, that's it. Yeah. Kod. Umalo. Amen. E pai mai gal balchala te pai ona itsa le o tangato le atua. Ai se ala mea ue ka au piai. Anga e ka pa lima pe pa ongo. E leko Yesu lia.
Amen. Be passionate about your calling. Amen. Maybe o lenga pape kupu o ya. Ale mai o au ka pape ka siwa ko. Au fa ka ngua. Au fa ka ngua le me fa mai ai. Amen. Na na fa tau nuua. Ai le o iai le nau a toa nga ia pape ngau nga mangu malo. Amen. O lawa fa male pe au le toa le sa unga kau. Pa mai tala tu ile pe mo. Sango na au fanga. Pa mai le au nga. O le au le manu malo. Amen. O le au le manu malo. Ko pe ko le ia. U le au. Kango sasa. Kasi lua ko uma. Amen. E kai me o kako ngalu nu e ngalu venga le tua. E kako ke fai fa ke moi mea. O fai ang fa pianga o lo masangi o meu kako masangi ba o sawa fai. A o le ai se ngau e fai ese mea. Amen. O le iso ngau male ile bana a o le tua nga bana a wai oi. Na me fa mai paulo ya Timoteo. Amen. Fa mai paulo ya Timoteo. Aua nei ino seisi lo Amen. If I may meditate on these things, give yourself entirely. Give yourself entirely. Le ka ngaka ako o lo loko ako mo lo mapau pau ako ki mo keo ia ku le ngalbenga. Ku mo pe ngalbenga. Ia mapau pau i le au ako mo po. Amen. Me a lopa pa pe nga ba ki aki oi nga pa e lima ya ki oi. Maka kalo ko ingo le kalisia ki oi. Pai dengan benanga, mapau entirely. Lupunga, give yourself entirely. Orang bingung, orang kan ngaka aku, au mea uma. Amen. Kilo kau popole sesi mea, kilo kau mau popole sesi mea. Pawal me orang ngalu benga le tu, orang mana awal le kuala, orang mana awal oi. Amen. Agai kemu kaku mai pai mea masangi kaku lok. Amen. Kaku mai ya kaku. Kako o mea nga sa kako people ba so king o la pe ko sang o le wo mai kako pai o le ai se ngau amen o lo mana wingo ki a kongo lo mana wingo ko ingo o le pai pe au langa lango amen wa piu kau pe aku piu kau le ai se oli a e sa le loko e ngau sa wa fa ka u o kiuke amen o lo sa wa fa ka u lo ko finga ai or baya so ko le hisi ngau ya ki o e ko sai di ili po le ale pina ngalo le tua ya so oi ma lo VALAAUINA. Be passionate about your calling. Amen. Kako worship team ka kaya lis ma kako uso ma so fa pina lo fa pina ngau fa kako worship team. You need to be passionate about your calling as a worshiper. Kakalo le ko fa lo le ko ngisi pese po e kosi. Amen. Pepese ai. Amen. Pavikai pese u kako usua. But God will reveal to you new songs. New songs. You will only get that if you have that passion. The passion. Iko kongu yake oi. Amen. Hallelujah. Olo VALAAUINA. Eli VALAAUINA es kangaka. Ta wala au e le atua. A wala umata tau le atua. Amen. Ele fa mele tua. Ia mkwai le fa me polo ia Timoteo ia mkwai e ngau. Awangi ka balelo lo VALAAUINA. Amen. Awangi ka balelo VALAAUINA. Asa lango le se ngau le ko sa I le atua. Amen. Praise God. O lo VALAAUINA. O lo ngā lue le I le ngā wenga le atua. Ma lo lata le I le atua. Amen. Ma lo lata le I le atua. Praise God. Hallelujah. Ngā o si ka il kupu. Ma ngai ia. Peku ia Isaiah. Ka ngoi ka. He'll pay. Amen. But o lo ngā lua. He failed the second one. Passion. Amen. Only 3 times.
Ai lo iai longa ngau, e lo iai longa lo manatu ia fa ko lalo sunia. Amen. Ia mangu malo, ia awangi ko sunia. When I read this, I was thinking to myself, anga fa pe ngau nga fa lima fa ongo fa fiku fa balunga o sasan au. Ele ko Yesu sunia o malkemingai. Ele ko Yesu sunia o malkemingai. Amen. But he failed the second one. He failed it. Amen. He passed the first test, but he failed the second one. Amen. Ole. Eme fo nena ka ko mo ska. O sika e le kupu i le fakunga nga fai mai fai. E la ko nga ska, ile le ska nga fakunga. It's like a token obedience. Nga fai o nga lau fai mai fai. Amen. E ese la male wholehearted obedience. E ke fai ese mea. Amen. E ke fai mea. E o ba ai oi kangaka. E lo ba ai oi fai pe au. Au e ba ai le tua. Ma fai le mea sili aku. Amen. E fai le mea sili aku. I lunga aku o le mea leo fa pe ngā whakongingo e fai. A e alu lai paise mea ma paise mea ngā whakongu. I ka kua ngā wakua bere le wao ia ka kikia e wao o e leo. E umanga bere le wao a kia ia wao dungai o. E le hau pa le lei wha mama awe la pisi koso kia. Aisa langa le whakongu. Ia oi ko whika ko ngā ruenga ngā lau bere wao. Amen. Praise God. Ngā whakongu o lo ska e whakongu. Ko sa lo ska e whakongu. Ngā whakongu se mea. Ai e lo iai lo loto a toa i la painga o ngā ruenga. E lo iai lo loto a toa. Amen o loto finga o tia akono. Hawa sau e ki whakongu. A whapea o reke, e sau ki kua whaikoa. Pe sau whapea ngā o ngā e skula ki whapo. Lawal mea whapea ngā o ngā pa ai o kōpia o e ke ngā nue ai. Alo sau e whakongu. Pa o lo loto a toa, e lo iai lo loko. Amen. E lo iai lo loto. Amen. Numera sumar fa vai por uso tasi vai por uso fa. Numera sumar fa lu fukasi lu fa. Ai peitai. Olo ola e fa tuma wina lava le lalolangi uma lava i le mamalu o Yehova. La totele ilo on. A o lawa o no yo kalipo. Ona ua ya te ia le loto ese i o lato. Wana matua muni mai lava ya te au. O le mea lea o te wha o ai a te ia i le nuu, na ai alu iai, e whaima mō lana whanau. But because my servant Caleb has a different spirit, amen, and follows me wholeheartedly. O no ka lepo e ese rea ngangala sa iai. Amen. Na ia muri mai a te au, ma lona loto atoa. Lona loto atoa. E rei sau ka le muri ka lepo ngā whakaungu. Amen. E rei o ka lepo mo i o sua ma ko spulu lenga o e asi le ia le ngu lenga ngā o e bai. Amen. E rei ngā o e bai o ka kuoka maka. O le sila o mai loa, ko alua. E ese loko langa iai. E ese le nganga langa iai. Amen. O le sko spulu. O mai e po me kau ki sabat pali o mai po i kau ki oi. You know ka fa ko i o. Amen. Kako ai apu o. Kako mai. Pauangan mea, ngat whakaungu o le mea lang whakaungu na koe pai. Oe maai, oe siaki, oe spailungu po amena iai. A o ka lepo mai o sua. Amen. They have a different spirit. Ngā oe maai, survey, mailiri poki. Amen. Au kako urol kala. Amen. Because my servant Caleb has a different spirit. A different spirit. Pai diskanga ka pai unga oka. Pai loko pai kaka. Mai no loko. He have a good spirit. Amen. Tenga ro sau pa ka le ile so sai fa ka nguro sau a esel benga ya iro ma ko pau. Amen. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly. Longa loko ako nga muri mai kia. Amen.
O le mele ngal ko lua na baka ngakanga o ele nu porpoleina le tua. Amen. Why? Because they follow God wholeheartedly. Be passionate about your calling. O le hase mea fa ko ngai o fa fa o le hase mea fa wa batu ya te o senga wenga batu ya te fai malo loko ako. Fai malo malosi ako. Fai malo kangaka ako. Amen. Hallelujah. Awalo fo wo ma kupe nga ba ko ele apo ele kali si e paise mea. Alu e fa ka we kupe. Amen. Uku lau kupe ka vale nga ki alwa e mo ko se ba ka i bo si le fa mo o me le nga lu ka ping singi le fa mo le. Amen. Ele ai la se NAUNAU o e. Amen. Ko sara le sa wa so e mea ko ko i. Amen. NAUNAU, ia NAUNAU lo VALAAUINA. Le VALAAU le tuanga o VALAAU. Ia NAUNAU whaatino. Whai ele nei. Whai ele nei. Whai se mea ele nei. We always come here. E kai mio malo sila pa skolo le pledge ma me uma. I remember here we always have our kongai, our farewell dinner, whatever. And I can see your faces, the church. Amen. You serve with the joy. Amen. Kake pia ai fu aku ha. Amen. Kake maonga fu aku ai o mengi ai. Amen. O ka maonga ai sa. Lang lai ko ke fai ma le pia. Amen. Ke saung fai pia serve pia. Ko sa pe mo ke o ma me ai ko ke ai. Lai ko ke pia. Amen. O ko inga bana au o ko inga NAUNAU ngai ke kaunga yai ka ko. Amen. Si runga le si level o lo ngalu e ko kongo ngalu nga le tua. Au ke fa mo ngal pa au fa pe me yai sa ku pe awala fa me le ka si. Amen. Ngai ko fa manguia me le tua ya ki oi. Amen. Praise God. Ela pa me pola TIMOTEO. Meditate on this thing. Give yourself entirely. Give yourself entirely. Ki mo ke o ma kwa e su e mai ngau le melia. Ai me se o me alofa nga vaku ya ki oi. I le kaiming fa e ni mai ya ki oi. Amen. Ko inga ki a kongo. O ai lava ye o yese me alofa o lo ya se oi. Ye nau e fa ngale me alofa na. Ye nau e fa ngale me alofa na. Amen. O me alo fa malo lo mai fa NAUNAU ia mo kwai fa pa pengau nga e fa nga. Amen. A ringa ka mai vidi o mai. Le lo ka kalo mo o. Alo so ka mai. Amen. Hai e di ma. Ka wi fa kanga. O le NAUNAU na le manga o ia le e manao ia le tuai ka ko ke maua. Amen. We should be proactive in the kingdom of God. Awai ka pakai kalsi, pe ka nga mai se mea. Ai pa pe nga ka ko sa i lim ka ko wo. Amen. Ka u fa ka nga ka. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamo tosu riva fa po tolu mo fa. Sa vela lava lo loto tonu ya cha. O lo mafa fa foi wa mu wai le afi. Ona tau tala i le o lo faiva. Io vai, e fai loa mai a te au lo i unga. Pese a foi le fua o waso. Ina ia o loa pe fia ni aso wa toe i a te au. Amen. Makalaka vika. I felt a fire burning inside. A fire burning inside of me. Amen. And the more I thought, the more it burned. Until at last I said, please, Lord, show me my future. O ko yese nga lalanga ya ki oi. O ko yese afi nga ku kongu ya ki oi ke ngau ai mea le tua. E ke ngau le ngau mea le tua. Amen. Makavika, I felt the fire burning inside of me. Amen. Awai ka ko pakai kali se pa penga ko ka ko pengisi Samoa Holy Ghost Conference, pa inga ko mafkanga. O ke saule ko ka fa mumu. Amen. Itonole ele
tabernacle. Amen. E iai le enter lo le gate. O lo iai le meo si taulanga. Amen. Pamakala spai ele pe le afi lea. Every day, night and day. E ola mo mua le afi lea. Ia fa pe nga o mai kan ka pe ka langa na ola. Amen. Ola mo mua le afi. Fire, I felt a fire burning inside of me. Amen. Now you see, o le kulanga i le afi ngai kongo. Awa pe po le amengo ye. Po ngai kau emo po ile le o le fua o le fu. E manga mia la me ku pe ka pe le afi. E o ka ko i mo fa fie. Paola. Amen. Praise God. Ha pe pera la o nga ko fa kupu ko fa mo le afi de ole NAUNAU. Passion. Amen. Ola kongo le upole na pionga le tu no me ono fa podima. For my love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Ye lo pa le tu lo to ato. O faku ako. Malo tino ato. Amen. Dangai nei lo se lo panga. Ia wo. O rifo foi da lo mo le. Amen. E ke fai ole mei deska ka ngai ke lo po deska ka. Amen. Praise God. Salamo salasu vai po dua. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart. Seek him. Sa ili le tua. With all their heart. Amen. Ele fatau te tolu vai po dima. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Amen. With all your heart and lead not unto your own understanding. Amen. Ia e tonu mai fatu tua ile tua. O te fata falango yo lava manatu. O le tua. Amen. He is our leader. Amen. Amen. E kako ki falango ile ko o ki falango ko mata te pa mala yo tanga te falango tanga. Amen. E ke me o ki kanga alu kanga. Amen. O ira le falango ye. Praise God. Hallelujah. Yeremia du sulu va po suma tolu. Wa faya ia le mi tonu ilu mo le li. Au wale faya male loto ato toa. Yeremia na lu fulu tolu. Lu iwa po suma tolu. That's okay. Love go. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Asa ili mai atua te maua. Asa ili mai lo loto atua. Lo loto atua. Amen. Dua TIMOTEO tau po mo fa upe ono. Pamela o Paulo a TIMOTEO. Fan into flame the gift of God which is in you. Amen. Koe pa mu ma koe pa lo la me a lopo le tua ngai ko kongu ya ki oi. Amen. Koe pa mu koe kapili. Pa mu. Amen. Tengo pe ke mi ka mai pai pa me ma sangi ka ko loku. Amen. Pai te kalo mai a pla uma. O. A ole ai se nau. Wa ile so mana tua sau ke sau lo loku. Come expected. Sau ke pa penga e ngau e maua se mea ma pa ile tua ya te oi. Pa manguia le tua ya te oi. Pa malo le tua ya te oi. Amen. Bole ai se ngalo kwa nga mea. Pa me o lo sa pa ko ngulo kiu o ki a kongo ko inga o pese. Amen. A wale mo so ngau e ko pa penga o nga pa manguia o le tua. E ke fo ile pale. Amen. Ua tumu oe ile nganga pa ia ma yanga mai le tua. We need to bring that back into the church. My fan into flame the kit. A whai ngai se mea lopa ia oe a ngau sa pa penga ngai pa ngā mua. Amen. A ngau ole o koe pa ngā. Hamene koe pa olola. Amen. Koe pa olola mea lopa pa manolo mai. Amen. Ko fu maka ko me lofa wa mai le tua.
ko fu maka ko ma me alo fu mai le tua ai alanga pa penga o nga le koe apa ia me nga I lo soi fu malo le nga wo le ai so ngau amen we le ka ngau I me yang mo amen praise God since you are eager for gifts of the Spirit, try to excel in those that build up the church. Amen. I say, build up by the church. The gifts to build up the church. Amen. Hallelujah. Pangalo me utuana. Amen. Pangalo me utuana. Ai ka ku ka mo e puna wa pa mai luma la tanu o Yesu Kristo amen o inga e pa penga le ka ura e ka ku vai amen la ngol ka ku sabadinga le pai e ringa kai la lungi e fa wa pe ka ku vole I le langi lo pa ka di mai lo ka ku voli pa o Yesu Kristo au na le ie man fa maongi ulu fa le mai le pie lo voli amen o oil au na oil na NAUNAU ma fa nga fa ale lei lo VALAAUINA amen praise God lo sa uni le tu e fa pena ona fi lo ai mo amen lua le fa nga tu pum tau pu lu ma lima fa pu lua Ua whaia iele mi o tonu luma o le lii, au ale whaia ma le loto ato atoa. He did what was right in the eyes of the Lord, but not wholeheartedly. Amen. Because he followed me wholeheartedly. Amen. He did what was right in the eyes of the Lord. Amen. He was called to be a king when he was 25 years old. Amen. Amen. But not wholeheartedly. Amen. Praise God. Well, now, you know the enemy of passion is irrelevance. Amen. Insignificance. Passion. Well, they say, wow, worthless. You are worthless. Well, they say, well, they say, well, they must know now, yes. Amen. E ka kauan koe au mai ko kongo le loku, koe au mai ko kongo o le leadership, le mera o le passionate. Amen. E ngisio kongo mga makakalong e ke lagim Samoa po. Pagkaya kiri yaraw kiri makamakay. But I can see from the score, well, there was no passion in the Samoa, in the awakako. Amen. Praise God. Ai nau se mea, ke kama whaia I papengao ngai o nga kaungu le mere ke mga oai. Amen. E ngau I e maua. Ka alo kulani si au e o ngau mani si au. E ule pālengi loran mea. Ke le longa venga whai au e whai diskai. Amen. Praise the Lord. Never take for granted your calling. Amen. Never take for granted your calling. Amen. If you took for granted your calling, o nga mawala me way ke sawa pa pe yo, o mai foi kam makua. Amen. Yo kam mafa. Amen. You took for granted the calling of God in your life. And then you come to church and you do the things, without passion. But amen. Please never take granted your calling. Take for granted your calling. Amen.
O ngai fa pe o fa o ko inga o fa o ki a kongo o nga e ka alo le lunga le inga o lo ko finga ki a kongo o ko inga. Amen. No. Never ever took for granted your calling. Because o le call o ngai o le mea ngai ke nganu e ele se mana au sepi ele se mana au ko inga o le mana au le tua. Amen. Awala ka ko ka alo lunga mana au le tua. Pa mesu e nga so totele i Filipilia aina o Filipilia o to. Amen. O ngai iskan ka ngā luenga le tua. Yo mau o pape ia lo wa iko pinga de nei ma pape. O ngā mele pe o mai ka alo e kong. Amen. Praise God. Hallelujah. If you want to play in the church, please don't. Go and buy a rugby ball and go to the park and kick the soccer ball at the park. But not in here. Wala nga kiki o le kua. E kiki a o le lot me ki o ye. Amen. So please, now, ile mana au le tua ya tu. Ma fata ua lo mana au. Fata ua le mana au ina o le tua. Pole e fata ua au le meo lo enga lua e to no. Penga sau kia le mo le fale. Ya sei ai ka ko fale ko o. Amen. Ko so le vacuum. Amen. Sila le tua ya tu. Sila le tua lo lo e fai nga luenga. Amen. If I'm manuia for now earlier to wherever you're used in the church. Amen. Ele fa penga fa au fa penga nga fa mangu ile tua. Amen. E sa ile tua kilo le loko e fa ile kanga kanga ben. O le loko e kanga ka penga ben. Lango ka ko e ba vai ka ko I fa au le tua va ai to ton. Amen. Ale le mie fasu balu fa paspuru ia whaafanoina le na te whaier ngā luenga le li I ma le whaavaivai. Ia whaafanoina le ua tau fiala na pelu ale toto. ko fe kau me fa mo Ia whaafanoina le na te whaier ngā luenga le li I ma le whaavaivai. Ia whaafanoina le ua tau fiala na pelu ale toto. This is a warning for you and for me, also for me. I'm speaking to myself too. Amen. Okay, o pe kau le mele. Curse on anyone who is lax or negligent or slack in doing the Lord's work. May malaya o papa e papa ngoinga lupule ala upsawa o le malaya. E malaya o e pea e le fa ka winga o kiuke. E le se upua ale kongo o le opionga le tua. Amen. E ke mama e malaya le kangaka. Amen. E le fa ka winga longa kiuke male ngau. Amen. E le ngauenga le tua male mana au le tua male au ka ko. So I'm also careful in my calling. Amen. Kasi lang upo le tua. O me malaya, me le tua malaya. A me le tua malaya sanga se pe a fa pe nga e le nau I le ngauenga le tua. Ma fai le nei le me o VALAAUINA o yo le tua. Amen. We need to be careful. Amen. We need to be careful. Apa pe ole ke minga o le ke sawa nga sawa pa ka ngu. Amen. Kasi o pa ya tule tu ya tu em feta la ya tule tu ya tu. Change your attitude. Amen. I'm telling you to ya Mose, you've been surrounding, going around this mountain long enough. It's time for you to move forward. It's time for you to go forward. Amen. Apa pe ngai ke sawa o le mea nga dua ma ngo ngofo ya. You feel comfortable in that place. Get out of your comfort zone. Amen. Sa ile le ku ma e mo se meu familia ku ki nga yai. Nga le ku fa nga e si ki lo kulang. Amen. Maybe some of you sitting here, God has spoken to you to go and start a church. Au nga la ke ngofo. Amen. Whatever fa yaku le ku ya ki oi. Au nga la pa pe nga fa ka ba lo mo pau pe moi. Amen. Hallelujah. Praise God.
e mālai al tangata e whaavaipai na ngalu ngā lea tua. Kanga kai whaavaipai. Amen. I believe the Hallelujah Worship Center kanga ka malu rosi. Ele kanga whaavaipai. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ia lea tua. You know, langa lenga papenga pai mai le kusia ele FAAALIGA mtau po lua pai po fama lima. Oi lo se mea ia toi. Ona ue tu ua lo urua ia lofa. Ole nei. Ye mana tu ole mea na e pa uma ai. Mai e SALAMO, mai e faia urua inga luenga. A faia le ai. Ona o vave alua tu ai le ia te oi. O te ave se ina lau tu ngā la mepa i le mea e tu ai. Pe a faia te le SALAMO. That's a warning for you. That's a warning for us, for me. Amen. I hope this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. O mena kupui wale ai se ulu wa ia lofa. Amen. Wale koe lofa ia tua. Like I said, you come to church just to compete and I launga wenga ma launga aule whātau nuu. Ka whakaungu wa. A wale se NAUNAU. Amen. Wale se ori. Amen. Wale se pia. E ke koe sau e pai. E whapenga o ngā sii runga lesi devo e whapenga o ngā inga dua ai. Amen. Lesi whaunga whapenga o ngā e pese ai. Amen. Awa sa whapia kakuwo. Ai pika ko ngā pese. Kakuwo. Ai pika ko pongkalo. Then you come with no passion at all. Amen. Ai pa mai. Koe foi. Wo lo se me ya tō tō. Ua tō tu ua lo o tō ulua ia lofa. Le ulua ia lofa le ngā ia lofa i lea tua. Amen. Poleale kimu poleale le malulu. E ke saua pongkakalo. E ke saua me whai loku. Aisa ranga le ke whaka ua lo VALAAUINA. Amen. You're not doing for the pastor or the elders. You're doing for God. O le ke whaia mo lea tua. A whapewa yesi atu oira ka nei se tūlanga whapena. Go back to your first love. Koe fōi kua, koe kilo, pole aure mea wa kupu. Amen. Wa mafu ai. Amen. Hallelujah. Koe fōi ile ua i lopa. Paringa tōru pai pusulima sulono. Wa o wilo au ngā luenga, e te le maalili, e te le vevela foi. O te loto ina e maalili, pe vevela, o le nei, wa e whale o ngā lua, e te le maalili, e te le vevela foi, o le mea lea, o te luai atuai a te oe ailo ungutu. I know your deeds that you are neither cold nor hot. I wish you were either one of the other or the other. So because you are lukewarm, I am about to spit you out of my mouth. Amen. And that's God. O le upuna le atua. Amen. Mai wong loanga venga. Hallelujah worship center. Sila pia le kua kangaka ngalu kangaka ko kasi umma le kare. Sila pia le tua launga lui. Amen. Sila pia le tua. Amen. Alepa mai. Ke le maalili. E ke le vevela. Ai pe wa e fale ngolua wa e le ilo pe ko fa ku pe fa pai fa me masangi ka ko mea. Amen. Wa ai sawasa. Amen. Ai sawa loku ai mga e fa yo kiu ke yo ko pinga ya sa ya pasa pa mole a bo le o aku se pe fayanga nga vai po se fa yer ka ko le vaenga le pat le o le so ngau ala makanga. You know, I can ngau pastor o ape e ka ku ko e famarosi MC. Amen. E ke sa ko le pa pa penga pa se me ya ki o al belo e ya aba ko pinga ki o ya ba ko bili mai ya fa malu o ko ala sunga langa le fu e ku ko ngia. Amen. Hallelujah. Neither warm. America le tu ai awa e ke o nga ko kong lukewarm. Pe malili pe bevela. Awala ki ku baranga pa mai hello. O le muka ukia lo pasa bo nga lo pasa bo nga nga pa punga.
Le luaia tu oe ai la ungutu. O te luai atu ai. Ko ke ro mamon mole. No me kupo pa kanga luai ma se me papo. Amen. Ele ko fia mongongi ele le. Al mera ngai familia tua. O kanga ka wole ai se ngau. O kanga ka wole ai se fa ka wa ingo longa VALAAUINA. Amen. Praise God. Kalesia. Ko e po i lo luai lo. A fa uma lili lo lofa ile tua ko ya lu ko fa bebela. Amen. Ko fa bebela lo lofa ile tua. Ngau e fa kingo kiuke. Nga VALAAUINA ai oe ole ko inga. Ole ki akongo. Ole worshiper. Amen. Ole fa ya sa. Amen. Praise God. Ole upunga mo ka ko ni kaya. Amen. Ia FAATAUA lo VALAAUINA. Ma ia e NAUNAU i le VALAAUINA i oe le atua. Amen. E leila mo seisi e mawhaionga o oe aia. Hamad kalakus pa ia. You know when David sinned? Amen. And Bathsheba gave birth to the first child. O ngā mai la ia. O ngā mai la ia. Hamad kalakus pa ia. O ngā ngofore o ka vikari e kalkala. Amen. Ne ia hai. But when he got the news that his son died, and he strengthened himself. O ngā whamalosi le o ia te ia. Amen. O kūrunga waruka ele. Suyong lawanava. Whaiong o pukupu. Amen. Ai. Amen. Praise God. E reka wala kurpai pe au e whamalosi ake. E whamalosi a oi. Amen. E ka kalo le kua whamalosi a oi ake oi. Kūrunga. Amen. Kūrunga whakahua wana au le kua wana au oi. Amen. Be passionate about your calling. O nga kako mai whakim kemu whainga ngā ruenga le tua. Lo VALAAUINA. Ko o iai lo malosi a koa. O lo loko a koa. O lo kangaka a koa. O lo mawhaupau a koa. Molo iloa e whakingo ai. Ka kalo le kua e wapenga ngā mei le kua. Ia ki oe mawhaupau ngā le lei. E whakingo ai. Amen. Ia vi ere li ako kako whai pese whamon mo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Haptai le tua nei tai au. Haptai mo la upuro mātua tua mo i mātou e tom tam. O e pēta lailo mātua tua ia te mātou. Toi whamanatu ia te mātou. Lo VALAAUINA i mātou te tono lau ngā ruenga lo mātou tua. Hei te mi papena ona mātou o mai nā mātou nu o mātou tiute. A wole eso mātou loto a tuolo mātou tua. E whaatino ala ngā ruenga. A nei tai alo mātou tua. A pena ala mātou tua tua mātou tangata ia te oe. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Au suina na au le pese. Ai te papena ona mafo paula bo oi e le atua nei tai ao. Ai pa se se tono pale nei le tai le pautanga. O lo tai mil nei papena ona pa ilo pipiringa mo le atua. Manu o iai lo soifua, manu o iai le ola ia te oi le tai mil nei. Lona lua. Lawa o nangolo e au nei te tono le kalesia mai so le atua. A papete la ngona le tai ao nei. O papena ona tau mou atu le api da sai ate oe. O tai ao nei te suma iai. E toi whapou le rua mātanga ma le atua. Ai mese foi toi whamumu le api deo le anganga pa ia te tonu i ate oe. Hallelujah. Ai po se mana onga whapitoa se mana onga papena ona. E mana o te talo le nei tai ao. O te tilo o te mai po le sangata. So suma lava o ye luma nei. Hallelujah. Can we sing that song, I Speak Jesus? Hallelujah. Praise God.
O te whaatai le se usuina le pese, saulo o e le taimele nei. Susu mai. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, Praise God. Hallelujah, Jesus. declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, to every soul captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Hallelujah, Lord. Tato whalongo le whea uli tai aura nei. Au te whea te matua moni a o na wheta laile atua ia tātou. E leisi si te taona ia tēnga. O matamata ile atale. Passion of Christ. And I saw how passionate he was about giving his life to save us. There was one time na whaila na tala Apia. Father, if there's any other way, can I avoid the cross? And then he said, not my will, but your will must be done. Le pata le taimile na sasa Yesu, na se ibai ai a ano no na tino. And I tell you, at that point, I think most people that watched that movie could not handle that part because it was very violent. But that's how much passionate Jesus Christ was for us. None of us was there. But he did it in a way that passionate about saving us. And when he called us to be passionate about serving him, about giving our life to him. If you have lost that passion, if you're no longer passionate about prayer, if you're no longer passionate about reading the Bible, if you're no longer passionate about the Lord Jesus, if you're just doing it for the sake of doing it,
I think we're going to sing this song one more. And if you are feeling that you have lost that passion, I think you can handle it. This is your time to say, Lord, I'm going to make a commitment to go there. And even though I don't feel it, because most of the time we don't feel it, it is a matter of commitment. It's saying to yourself, I'm committed. I'm going to go back to the first time I received the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Saula ia Yesu fatali moe Saula ia emalie no loso I'll say yes. I'll say yes, Lord. I'll say yes to your will, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes to your will, Lord. I'll say yes. Hallelujah, Jesus. Momoa, I want to say this with all of my heart. Matua, if you're not passionate about Jesus, if you're not passionate about the call of Jesus for your life, never expect your children to be passionate about Jesus. Secondly, leaders, if we are not passionate about God, you'll never be passionate about the call of God for your life. Hallelujah, Jesus. Tato whaalongo le whiau tai aole. This is the message for us. Mele tai aole nei. There are many things here. On a leto yes tato passionate.
Number one is because you put the place of God. You put something in the place of God. Number two, that you have lost your time of prayers. You have ignored your prayer life. Number three, you have ignored the reading of the Word of God. It is the Word of God. It is prayer. It is spending time with the Lord that ignites the fire in your life. Now is a time of repentance. And anything we have stepped out of it, anything that we have done wrong, Lord, the mercy and the grace of God is so much, can never run out. But He just wants us to hear the word, I'm sorry, Lord. I'm sorry for not praying. I'm sorry for not reading your word. I'm sorry for not passionate about the call that you have placed upon my life. Pray your own prayer, in your own words. I want you to understand that passionate about the Lord Jesus Christ comes with a package of blessings. It comes with the freedom. It comes with the excitement. It comes with a new joy overflowing. I have told you this thing so that your joy may be overflowing. And we have received the word this morning. He has told us these things this morning so that our joy shall be overflowing. Jesus, in the mighty name of Jesus. Pray your own prayer. Ask the Lord. Tell Him honestly why you're not passionate about Him anymore. Hallelujah, Jesus. Oh, praise the mighty name of Jesus. And let not the devil remind you of the things that happened yesterday. Let not the devil remind you your past. Let not the devil try to take you back to where you came from. The Lord Jesus, we thank you, Father God. We bless you, Jesus. Hallelujah, Lord. Say this prayer from your heart that you really mean it. Dear Lord Jesus, I stand before you this morning because I heard your word. And I thank you for your word. Because your word will never return void. It shall establish and accomplish what your word was sent for. Because you watch your word perform. And this morning, Lord, I feel it in my spirit that this word is for me. Now I say, sorry, Lord. Please forgive me. I am deeply sorry for all the things that I have done that hurt you. Today I made a commitment to go back to my first love. Today I commit my life back to prayer, to reading your word, to understanding your will, to spending time in your presence. Let me hear your voice, Lord, so that I will continue to serve you with excitement and passion. And right now, Jesus, I may not feel it, but this is a commitment, and it is the pledge I give to you this morning. My life, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. I want you to understand that God is a God of mercy and love. Hallelujah, Jesus. When I remember all that the Lord Jesus has done, and constantly I've been thinking about the curtain, the veil that was torn on the day Jesus died.
When that veil was torn, it symbolizes the total destruction of Jesus to show us his passion to save us. And in the veil there are three colors. One is blue, the other one is purple, and the other one is scarlet red. That the blue is healing, that Jesus was totally destroyed, passionate about your healing and your restoration. That Jesus was passionate about dying, destroying himself, so that prosperity and life will come to us. He was so passionate about the power of the Savior's atonement to clean us so we could enter into the place of holies of holies, so we can approach the throne of grace with confidence. Hallelujah, Lord. To find mercy and to receive grace. Think about what the Lord has done for us. That's how passionate he was about for us. And Lord Jesus, we thank you for being so passionate about our salvation. I thank you, Jesus. I bless you, Lord. I give you all the glory. Glorify your name. Glorify Your name. Jesus be glorified. I thank you, the Holy Spirit, for your word. I thank you, the Holy Spirit, for speaking to us this morning. May the name of Jesus be glorified. We bless you and thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen and amen.